Hej, hej, da li si tu? Hej, stigle su zvezde, a sa njima stiže i nova priča. Večeras pričamo priču koja se zove Kišni dan. Duboko u šumi, u jednoj malenoj jazbini, živjela je jedna porodica lisica. Tata lisac Robi i mama Lija Ruža živjeli su sa svoja dva mališana, Braletom i Raletom. Njih dvoje su bili jedna veoma razigrana porodica. Svoje dane su provodili uvek napolju, tragajući za novim avanturama, ali i učeći kako da love plen. Međutim, jednog dana, kada su se probudili, planirajući kako će i taj dan provesti u šumi, shvatili su da napolju pada velika kiša. Nadali su se svakog trenutka kako će kiša stati, ali uzalud. Kiša je sve jače i jače padala. Mali lisci su sedeli u svojoj jazbini ne znajući šta da rade, a onda je došao njihov tata, lisac Robi, i rekao: "Pospremite malo svoje igračke." Međutim, njihova jazbina nije bila baš velika. Bilo je malo prostora u njoj, pa je Brale, starije mladunče, upitalo tatu: "Tata, a gdje bismo mogli da stavimo sve ove igračke? Nemamo svoju sobu, a u ovoj prostoriji su igračke već delimično na jednom mestu." Promrmljao je Robi. Nažalost, Brale je bio u pravu. A i koliko dugo već pada kiša, ovdje počinje pomalo da bude dosadno, požalio se Rale. Istina je bila da tog dana mališani nisu mogli da izađu napolje, jer je kiša lila kao iz kabla. Onda je Lija, mama Ruža, uzdahnula: "Stvarno nam je potrebna veća jazbina." Robi je dugo razmišljao. Već je pokušavao da pronađe drugu, lepšu i veću jazbinu. Danima je pretraživao šumu, ali sve je bilo bezuspešno. Sve jazbine su već imale svoje stanare. "Znaš šta, tata? Ja imam jednu ideju. Možemo mi sami da izgradimo novu, veću jazbinu." Malini Brale je predložio to svom tati. "I taman ćemo moći lepo da potpunimo ovaj kišni dan, zar ne?" Ova ideja se svima svidjela. Malo zanimacije je svima bilo potrebno, a uz to bi i učinili svoju jazbinu malo većom. Kako je Brale to predložio, tako se cijela porodica bacila na posao. Svi su krenuli šapicama da kopaju po zadnjem zidu jazbine. Strugali su zemlju sve dok nisu napravili jednu veliku gomilu. Mama i tata su bili ponosni na svoje preduzimljive mladunce. Međutim, vidjeli su da se jazbina tek malo proširila, zaista premalo. Ali Brale i Rale, kao da to nisu primetili, nastavili su da kopaju još upornije. Iznenada je zid malo popustio, ali vidjela se samo crna rupa. "Tata, mama, dođite!" dozvao ih je Rale. Robi i Ruža su znatiželjno prišli i upitali: "Šta se to dešava? Baš ste bili uporni sa kopanjem. Izgleda ste kopanjem uspjeli da stignete do druge jazbine," rekla je Ruža. Robi je odmah shvatio o čemu je reč i rekao svojim mladuncima: "Sada ću ja da vam pomognem." Tako su sva trojica krenuli da kopaju zajedno najbrže i najupornije što su mogli i za veoma kratko vrijeme su proširili rupu. Mama Ruža je uzela baterijsku lampu i onda su svi zajedno uspjeli da se provuku na drugu stranu da vide o čemu je reč. Kada su ušli u drugu prostoriju, shvatili su da to nije bila prava soba, ali je mama Ruža na sve to dodala kako uz malo dodatnog rada i uređenja će ta prostorija biti idealna. Tata Robi je shvatio da prvo moraju da provere da li je ta jazbina nečija, pa je uzviknuo: "Zdravo, ima li koga?" Pomislio je kako su možda stigli u jazbinu druge lisice ili možda čak i jazavca, ali niko nije odgovarao. Mama Ruža je još jednom osvetlila prostoriju oko sebe i uz osmeh rekla: "Mislim da je ova prostorija dovoljno velika." A onda je tata na sve to dodao mališanima:
Brale, Rale, pogodite šta? Pronašli ste svoju novu jazbinu. Čestitam! Mladunci nisu verovali šta su im upravo roditelji saopštili, pa su uzbuđeno upitali: da li to znači da ovdje možemo da stavimo sve svoje igračke? Da li je ova soba samo za nas? Naravno, odgovorila je mama Ruža. Samo vaša, zaslužili ste je. Sreća na Braletovom i Raletovom licu nije mogla da se opiše. Otrčali su odmah u susednu prostoriju i velikom brzinom krenuli da sakupljaju sve igračke koje su imali, a u tome su im pomogli roditelji. Kao što su timskim radom iskopali novu sobu, tako su sada isto tako prebacili sve igračke u novu sobu, pa su Brale i Rale konačno mogli da se igraju onako kako su samo oni želeli. Dok su se mališani zabavljali, a mama Ruža i tata Robi udobno ležali na ulazu njihove jazbine, napolju je grmelo i sevalo. Kiša i dalje lila kao iz kabla, ali to nikome nije smetalo. Čak šta više, nikad više u takvom kišnom danu nisu uživali. Zar nije divno što se ovakva sreća desila baš tokom ovakvog kišnog dana? Izjavila je mama Ruža. Da, zaista je fantastično, složio se tata Robi. Danima je tražio veću jazbinu, a nije ni primetio da se ona nalazila tik uz njihovu. Ali uz motivaciju svojih mališana i radeći zajedno kao pravi tim, dobili su ono za čime su tragali. Maleni moji, pa uz ovu priču ni ja ne mogu da dočekam da spustim glavu na svoj jastuk i tako odem u zemlju snova. Možda se tamo ponovo sretnem sa ovom divnom porodicom lisica. Šta mislite? Laku noć, mališani. Jedva čekam da se ponovo družimo. Grli vas vaša bambina. Laku noć.